An Ginoo madahaiyo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Juan. An paggawas na ni Judas, nagsiring hi Jesus. Iginpapakita na yan na an himaya han anak han tawo, ngan pinaagi ha iya, ginpapakita liwat an himaya han Diyos. Kung iginpapakita an himaya han Diyos, pinaagi ha iya, magpapakita man ang Diyos an himaya han anak han tawo, a iya ngahaw. Ngan bubuhaton ito niya dayon. Mga anak ko, buti ay nala nga panahon an akon pakigurusa ha iyo. Inahatag ko ha iyo in bag-o nga sugo, magsihigugmaay kamo. Kinahanglan magsihigugmaay kamo, sugad an akon paghigugma ha iyo. Kung magsihigugmay kamo, mahibabaro an nga tanan nga akon kamo mga tinun-an. An Ebanghelyo an aton Ginoo. Pagdanawan ka, Kristo.